Danok Oteiza Lagunen Elkartea aurkeztu dugu, bertan parte har dezaten bere legatua, bere ondarea, bere obra eta pentsamendua betidanik balorazio handia gorena ematen dieten pertsona eta erakundeen zubi izateko asmoz. Hemos presentado esta comunidad el 21 de octubre, coincidiendo con el aniversario, fecha de cumpleaños de Jorge Oteiza. Nun bereziki aurten 117 urte beteko zituen. Vuestra colaboración y estímulo van a ser necesarios para que la Fundación prosiga en el desarrollo de los objetivos que nos encomendó Oteiza, que a su vez se reflejan en todas aquellas actividades y actuaciones que desde la Fundación Oteiza se desarrollan. Zuen esku hartzea ezinbestekoa izango da Oteiza beraren bizitza eta obra guztian taldeaz hitz egin, sentitu eta eraikitzen ahalegindu zelako.